Beding tabir ba khoi pumna po image TV na taramna okchabagaloina na Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroyo pauda Manipur da haukyo pung kun marida nauna miyoi chahunga yankai nipan COVID-19 positive oiba thinakhre Hamang da bom pokhai khre thodok tubu yaning da phongdok tuna wakat nifam khre Harvest and post harvest fisheries haibu kiramda numit humni chathar kiba training program ngasi loshin khai loinana gangai thoramna kabui phurup ki culture ngakuna thambaga loinana chingtam gi mari phagadhali haina Robin Blackina phongdokhe mapung hoi pau lobirasi Manipur da hokyo pung kun mari da mioi chahunga yankhai nipan COVID positive oiba thengnaduna state asigi apunba COVID positive oikibagi masing lakh amaga lising kunipan chani kuthamathoi sukhri pungpham asida mioi lising ani ga chaunga sukna nipan COVID test tokibada mioi chahunga yankhai nipan positive oikibana ngasigi COVID positive oibagi chang chada 13.3 yauki pandemic asi hobadi ngasi fawuda COVID na maram oirga laikidaba missing lising aniga sukna 15 yaure hojik active case da mioi lising aniga mari leiri ngasi mioi chamaga nifumana COVID naba faduna discharge tawkibadagi apunba recover tawkibagi masing lakh amaga lising kunmari chani tarane thoi shukiduna state asi COVID naba fabagi chang sada 43.9 ta leiri Malam gi oinadi COVID positive oikibagi masing koti kuntrom de lakh yankhai manga lising mai phudrama panchani tara mari yaure masi manungda mioi lakh yankhai ga manga lising humdra manga chahum kun manga na laikhidre aduga narambadagi phakibana koti kuntare lakh tara mari lising ama chamapal humdra nipan sukri Malam gi manungda lachat asigi chaiteng khwaidagi hena phangba laibak USA na oiri laibak asida apunba mioi koti 3,43,000 supna mari COVID positive oiba thengnakhre India na case koti 3,13,000 ama chani nipumatoi thengnaduna ani subada leiri aduga Brazil na koti 2,39,000 yankhai mathoi thengnaduna ahum suba COVID chaiteng phangba laibak oiri Mikhal mamang da thokpa tabada tujungba pamdaba hingsa gi thodok amada ngasi Imphal East ki Kairau Kendra gi manung chanba Arapti mamang lekai dagi Kaborambam Kenson chahi kunmari apokpa Kaborambam Loken gi phamang da bom pokhai badagi sining chitta hinghore hari laibak thiba thodok adu ngasi ahing noalam dai pung animakhai tabada thokibani hari Manipur Police Department gi DGP P Dongel sum mafam aduda lakuna yengshin khre thodok asigi matang da ke Kenson phongdorpada tumlam badagi makeup tholakpada ikhang khangaudana nung langsilakpa makol manba ama taki haiduna haifet hogal lap tawraga yenglubada hand grenade oirambadagi khudakta hipthabada bom adu pokhairakibani laibak phabadagi Haksang da asok apandi yahodre aibu live attempt tawbagi thawong asi yamna thamoi sokna nungai jade ngasi fawbada kana dasu lankhiba leiti kari pendabagi damakta live attempt tawnanaba hotnaribano mari leinaba singna asigumba thawdu asi makhata na thoktananaba action lokat piu haina Manipur lengak ki pukning chingslakki komnang jamlo uchina china ai sopa panbadi yawja hautre adu tasenga di nungai jade moi dumai tawdo ko ja kari nungai tabla ina ko na lan bi leite adu moina pen ji kari no ai je tumam badagi tumdaru re ai petang ai de moina makholam di tagi makhon je ban ji kani nung di ta toina ina tae makhon je phalang da pan gi long makhon je pam ta ina ai suma nung ore jala na ina tang kangan di phamun manung de ha tang yi makam da ji rene macha ji ta le man adu ai ma sai di hais bom ne na ha ga ina
ꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯜꯂ ꯐꯩꯖꯨꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕꯒ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯦ ꯀꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯀꯦ ꯂꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯐꯃꯥꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯂꯥꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯌꯨꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ PDSꯀꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯅꯥꯒꯁꯨ ꯁꯥꯎꯅꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯈꯤꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯑꯔꯥꯜ ꯑꯍꯨꯏ ꯆꯠꯄꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯅꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕु ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇ ꯂꯩꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯟꯕꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯅꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯌꯨꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯇꯦ कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल ईस्ट सिंधुना हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट फिशरीज हाइब हिरमदा नुमित हुमनीगी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा चटलिबा जनवरी थासिगी तांग 13 तगी चथरखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi losinkhre androda leiba KBK asigi ट्रेनिंग हॉल दा पांगथोकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम लोसिनबगी थोरम KBK asigi प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गी थौपुरिबोई S मोटिबला देवीना ngayoppagi kanaba amasung ngadagi semba yaba machi oiba mawul yamlaba chana thaknabasing semdona sel tanba yabagi lambi singi wafam thamki training program asida subject expert singna tongan ba hiram singda haibadi pharaba matungda ngabu banghandana matam kuina thamba yaba technique sing solar dryer gi matengna nga fauduna liduna thambagi kanabasing loinana ngadagi semba yaba tongan ba masak magun hangat halaba pothok sing haibadi nga bora cutlet pickles fish fingers asina singba sembasu training singda tambiki training program aduda nupi trainee nipuromna saruk yakhi sakan gangai thoramda kabui furup ki culture ngakuna thambага लोना सिंगतम की मरी फगटहले हाइना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME की नेशनल बोर्ड मेंबर रॉबिन ब्लैकी ना फोंदोख्रे सही की लौरोक था लोइबगा कबुई फुरुप ना पांगथोकपा सकन गनगाई थोरम ना कबुई की ममांगैदगी लेजरक्लबा फुरुप असे कल्चर ngaktuna thambага लोइना चिंग अमसुंग तमदा खुंदा मरी मिनरिबा फुरुप सिंगी नुंगसी चानबगी मरी हेंगत हली हाइना ngarang numidang langthawal kendra gi manung chanba langthawal chingthak kabui khulda pangthokpa gangai gi thoromda mahakna phongdokhibani langthawal chingthak kabui khulna sinduna numit mangani supna chatharakpa chakan gangai gi thoromda saruk yarduna mahakna hai mamangaidagi laireklaba thorom asigi maru oiba nungda cheliba khul asida chahi gi oina awa ana asi ana yaudnaba chahi gi चाब कोननबा फुरुप असिना थाजना महिमरोंग लोकपा अमदी फुरुप असिना थाजना लाक्चरिबा ईश्वरदा याइफा थौनिबा अमदी खुरुमजबनी हाइखि मणिपुर सिदा खुंदा मनिरेबा कोई फुरुप तंपात लेबा सिंसु याम नगनाबा लाइदौ खुरुमबना सिंबा कोई मोयनोराना सिंबा सिगा याम नगनाबा सिंनि तमि अनिगे मरक्तगे थाइना दगी लेराबा असिगुबा कुमै असे कोई लोकतना थंबसिना कोई जाति सिबो कोई लमदम सिबो मसक ताकदोरि हंदक पांगथोकदोरिबा मणिपुर की स्टेट असेंबली इलेक्शन दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट दा मिखल की मथौ तौगदोरिबा पर्सनल सिंबु अहानबा राउंड की ट्रेनिंग पीबा हौक्रे ngasi CI कॉलेज बिष्णुपुर दा हुदोकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा नुपी ऑफिशियल यावना
presiding officer amadi polling officer oina khallaba official chahum romna saruk yaki maduda poll personnel singda mikhalgi theoretical aspects EVM karamna sisinagani booth apps IT apps amadi communication gi matangda khanghanbaga loinana trainee singna hena khanglaba mock poll su tawki phase 9 sathakadoriba training asi January 22 fawbu tawgani masida trainee chahum asibu assembly level master trainer sing EVM master trainer amadi DIO NIC na nungtigi takwi tambigani Pangthok training asi district election officer Bishnupur L Bikram Galoinana ADC MCC nodal officer Bishnupur H Bobby Sharma CEO JP district nodal officer training RK Dayanandana action key Tongan ba operation singda Technopol Battalion Assam Rifles na an yuwang mada uran ranada puramba sel oina lupa lakunga lising mapol gi senpham Kudeng Thabi checkpost da ban da lakpa mi amadagi ngarang phagat pangamkri atopa amadana ngasi border area da mahusagomna patrolling chatpada umang de lotuna haplaga thamlamba achouba mayom uma thengnabadagi mayom du lokthokuna yengbada liquor cigarette amadi cosmetic na chingba lupa lak 10,000 lomgi oigadaba potlam sing phangbangamkri haidi JC ILPS Jiribam branch ki convener oiramba Y Sanjib Singh na manung matam saduna laikidabada JC ILPS Jiribam branch na awaba phongdokpagi thorum ama MSU district committee Jiribam gi office da pangthokri awaba phongdokpagi thorum aduda Y Roman Singh ko convener na haikibada manung matam saduna laibaktiba thodok amada laikidraba JC ILPS Jiribam branch ki convener Y Sanjib ki ngapam da ikai khumnabo utpaga loinana minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi amadi imung manungi awaba da su saruk yajali haina phongdokhi thorum aduda JC ILPS Jiribam branch ki members singna saruk yaki JC ILPS Jiribam branch ki convener oiramba Y Sanjib Singana manung matam sadana khangawdaba thogdog amada accident amada laikidaba asi JC ILPS Jiribam branch ki maikidagi awaba phongdoksari loinana mahakna laikidaba asi JC ILPS Jiribam branch ki oina yamna mangjaba amadi Jiribam praja singi damaktasu mensinba ngamlaroidaba awatpa ma sum leihoragani haiduna JC ILPS Jiribam branch ki maikidagi thamjari loinana laikidaba imung manungi awabadasu JC ILPS Jiribam branch ki maikidagi awabada saruk yajari ngasi nungthil pung 3:30 taba matamda Jiribamgi Kalinagar Ward number 2 gi community hall da pangthokhiba pawgi mifam amada Hindu Bengali Yuba Sangha Jiribamgi president Santanu Das na pawmising da phongdokhibada tha asigi January 13 da Hindu Yuga Sangha amadi Hindu Navajagran Kauba Sangstan anina Jiribamgi intending candidate amada Saugatli haina phongdokpa wapam laibak thibani ai isamak Jiribam da pokpani Jiribam da asigumba Hindu Yuga Sangha amadi Hindu Navajagran Kauba Sangstan ani asi ngasi phawba maming tade masi layamba tarbasu rajniti da yumpham oirga semba oigani maram aduna asigumba miyoi kharana Hindu Sangstan sing asibu lana miyam da uhannaba tawbiganu karigumba Hindu Yuga Sangha amadi Hindu Navajagran Kauba Sangstan ani asi Jiribam da leiba tarabadi kana kanano kadai da lei haibasi leibak miyam khangna sengdok pirau haina Hindu Bengali Yuba Sangha Jiribam gi president ama oina appeal tawjari haina phongdokhi pawgimpham aduda Deepak Datta assistant secretary amadi member season Namasundara su saruk yaki Village Authority Chairman Council VACC gi village chief trai thoina punna thador pachirol amada Paitol segment dagi Sibilong village forward National Highway contract ki 2 lane oinaba kuntra ni thogi lambi chauthorpada sokpalam amadi yum singi property ki compensation lakliba January 15 fawgi manungda
पीदब तारबदी नेशनल हाईवे 38 मतम कक्तना बंद तौरगनी अमदी नेशनल प्रोजेक्ट सिंगसु थिंगिलगनी हाइना VACC ना थादरकप पाव अमना फोंदुरकली नेशनल हाईवे 37 ये लैंड की कंपेंसेशन से कोई जनवरी विदिन जनवरी 25 तारीख मनंग सिरा कोई मना फंफम थोपदो पीबीयू नतब तारगदी कोईना गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 37 दा लेरिबा प्रोजेक्ट मकाई से मतम कतना थिंगनी जनवरी 25 2022 मनुंगदा अखोईगी कंपेंसेशन पिथोक्तरबदी indefinite blockade तौजरगनी पाउगी मरक थतना अतेंब ब्रेक अमा पिजरी COVID-19 नगे एखुई सेक्शन से अनोबा COVID-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन मालिनी मफंग क्यादा संदरगली सेक्शन बखलतना तमथेरबा लाइसद असदगे ngakthunaba pambaini नियम पुंबगी थबक थरम संदगी यारबा मखै लाथोपियो मास्क सुक्सोई सोइदना नियम सुमना उपियो सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa kawbigano loinana खुसा सापोन सिजनदुना तोइना हमदोपियो नत्रगा सैनिटाइजर सिजनबियो COVID-19 वैक्सीन डोज अनि सुना सोइदना कापथोपियो लोइनना युम युमदगे मरम लैतना सथोपिगनो ब्रेक की मतुंगदा मखाता पाव अमुक लोबिरसी हदक पांगथोकदोरिबा उत्तर प्रदेश असेंबली मिखलदा समाजवादी पार्टी SP ना पावर पायरबदी फाइनेंशियल असिस्टेंट ओइना बिलो पॉवर्टी लाइन की मखाद लैब इमुंग सिंग चाही की ओइना लुपा लिसिंग 19 पीगनी हाइना समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव न फोंदोखरे महान मखाताना हाइकिबदा हानदी फाइनेंशियल असिस्टेंट असी गी सेंफम लुपा लिसिंग 3 ओइरंबनी आजमगढ़ की मियामदगी अयाब लौरगा महाक बोर्ड लेपकनी उत्तर प्रदेश की मेंबर चमरीगा सुबना अहुम की म्यूट खन्ननबा तांकक तरेत थोकना मिखल पांगथोकदौरिबनी भोट मसिंग मार्च 10 थीगनी हौकिबा ममांग सही लिसिंग अनिगा 13 तौकिबा मिखलददी बीजेपी ना सीट 413 फंगवंगम की बीजेपी ना चादा 38.38 की चांगदा फंखी समाजवादी पार्टी ने सीट 94 BSP ना 19 अदुगा कांग्रेस ने 3 फंखीबनी बेंगलुरु एयरपोर्ट की पाइखलक्कीबा इंडिगो फ्लाइट अनि कोलिशन थोलम गदबा अदु रेडर ना कंट्रोलर ना उबदगी अचुंबा डायरेक्शन पीखिबदगी थोखिद्रे हाइना DGCA ना पिखटप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हाइरी जनवरी 3 बेंगलुरु की केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंडिगो फ्लाइट 6E455 ना कोलकाता अदुगा 6E246 ना भुवनेश्वर दा पाइकिगदबनी एयरबस A320 अनिमक अदु मतम सब मानना लंबी अमतदा माइके अममदगी पायरमदायगी चेनरकिबनी एयरबस अनिमक थेंगाइनारम गदबदगी रादर कंट्रोलर ना लंबी चुमथोक हंदुना कोलिशन थोकीदबनी हारी बेंगलुरु एयरपोर्ट के रनवेस अनि लई नॉर्थ अमसुंग साउथ नि नॉर्थ ना डिपार्चर की अदुगा साउथ ना अराइवल्स की ओइना सिनरी जनवरी 3 की नुमितुदी नॉर्थ रनवेस बु अराइवल अमदी डिपार्चर की ओइना सिनकी साउथ रनवे क्लोज तौरे हाइबगी ई पाउ फाउनखिदे साउथ रनवे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ना 6E455 ता डिपार्चर तौननबा पीखी मतम असिमक्तदा नॉर्थ टावर कंट्रोलर नसु 6E246 ता डिपार्चर तौननबा खंगन की एयरबस अनिमक अमना अमगी माइकेरोमदा जेंसिनरखी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की लॉग बुक्स ता रिकॉर्ड तौरमदे हाइकी मथौ चेक्सिनदबगी मथक्ता एक्शन लौगनी हारी फ्लाइट अनिमक की क्रू मेंबर थारगा पुन्ना पैसेंजर चामरी कुंतरुकनी सानाबगी पाव लामैदोंग ममांग लेकाई सिटीजन्स क्लब LMLCC लामैदोंग सिंधुना लामैदोंग हाई स्कूल ग्राउंड चथरिबा थर्ड स्टेट लेवल ओपन 9 मेंस एसाइड फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 की ngasi sanaki ahanba ground की मैच ता सैसा FC कक्सिंगा LMLCC A bu mari ani da maithiba pikri ngasi ani suba ground sanakiba match dana IMA FC thongjawga bright kwa kaithel da sanabada goal chanraga draw oikre
ngasi ahum suba ground gi match tana wawai FC ga Prompat FC ga sanagadaba da Prompat FC laki dabadagi wawai FC na walk over fangkre Goa da chathariba Hero Indian Super League ki ngarang sanakiba umpumari suba match ta North East United FC bu Odisha FC na ani choinoda maithiba pikre League asi kuntra humfuga manga suba match ngasi numidang pung 3 makhai dagi FC Goa ga AC East Bengal ga sanaba hokre hayang January kunda Kerala Blasters FC ga ATK Mohan Bagan ga Tilak Maidan Stadium da sanaragani Point table da Kerala Blasters FC na match taramathoi sanabada manga thoiraga ama maithiraga point kun phangduna ahanba Jamshedpur FC na match taramathoi sanabada manga thoiraga ani maithiduna point 38 phangduna ani subada lairi aroibada maropo amuhanna Manipur da hokyo pung kun marida nauna miyoi chahumga yankai nipan COVID-19 positive oiba thinakre Hamang da bom pokhai kre thudok tubu yaningdaba phongdok tuna wakat nifam kre Harvest and Post Harvest Fisheries haibu kiramda numit humni chatharak kiba training program ngasi loshinkre loinana gangai thoramna kabui phuruk ki culture ngatuna thambaga loinana chingtam gi mari phagadhali haina Robin Blackina phongdokre ngasi damakta di paudam pizza mata asloshinjare mayang tabir ba khwai punapu amuka hanna kurumjari